Pamirsa kewentenan catus pate margi airport Ngurah Rai nuju Kute ngelintangin Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai ketutup ngawit tanggal 13 Mei warsani mangkin. Ini ucap kemargian untuk nambakin padatnya ni lalu ring wewidangan bandara ritat kala the 10 World Water Forum kemargian. General Manager Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Handi Heryuditiawan Mausang, baik katandane sampun ngelaksana yang parum sareng Dinas Perhubungan Kabupaten Badung, Kantor Kepolisian Resort Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai, Pangkalan TNI AU I Gusti Ngurah Rai, saha Kantor Otoritas Bandara Wilayah 4. Makasami komunitas Bandara Ngurah Rai sumaken, tur mesikian untuk ngutamayang rasa deg-deg pramane. Menarapan pemargin World Water Forum Kaping Dasaring Bali, usaha nambakin padatnya ni lalu lintas ring wewidangan bandara kaurati samian bage. Matutupnya ni catus patering margi airport Ngurah Rai, manut Handi Heryuditiawan, margi airport Ngurah Rai kusuantah kelintangin kendaraan roda 4, tani nuju bandara. Pelinggihan sani jagi nuju wewidangan kute sidang ngelintangin jalan raya Tuban. Selanturnya ni antuk ngeruruh gedung parkir roda 2 bandara, keuduhang ngelintangin jalan raya Tuban nuju ke jalan Dewi Sartika, nenten-wenten binannya nering alur keluar bandara, parwata bali pos nguningayang.